Imanallata kankichik tukuy uyakujkuna kunan kay pachañami kaypi kani kay kutinka Mateo capítulo 12 killka katinkapak. Kay capítulo kacharinmi pichkachunka versículokunata. Puntaka killka katishunchik versículo 1 manta versículo 8 kama kaypika yachakujkuna samana punllapi triguta hapishpa mikushkamanta. Chay punllakunallatakmi Jesuska samana punllapi trigu chagra chawpitñanta rikurka. Paypak yachakukuna yarikachishpami trigu kaspata hapishpa hakushpa mikuy kallarirkakuna. Chayta fariseokuna rikushpaka kanpak yachakukkunaka samana punllapi ama ruranki nishkatamari rurankuna nirkakunami. Chaymi Jesuska Davidpish paywan kaqkunapish yarikaywan kashpa imata rurashkataka manachu killka katirkankichikllapish. Payka Tayta Diospa wasiman yaykushpaka Tayta Diosman kushka tandatami mikurka. Chay tandataka paypish paywan kaqkunapish mana mikunalla chukarka. Chaytaka kurakunallami mikuna karka. Kurakunapish Tayta Diospa wasipika samana punllapimi yanka punllapi shinallatak Tayta Diospakta rurankuna. Chasna rurashpapish mana huchayuq tukushkataka Moisés mandashkapika manachu killka katirkankichik. Kankunataka kashnami nini. Tayta Diospa wasitapish yalli hatun kakmari kaypi. Killkachishkapika sacrificiotaka mana ninichu ashtawanpish llakik kachunmi munani nishka imashina kashkataka yachashpaka manapish millayta ruraqkunataka mana llakichinkichikmanchu. Runa aychayuqka samana punllatapish mandaqmi nirkami. Kunanka killka katishunchik versículo 9 manta versículo 14 kama. Kaypika makichakirishka runata alliyachishkamanta. Chaymanta rishpaka Jesuska judiokunapak sinagogamanmi yaykurka. Chaypika makichakirishka shuk runami tiyakurka. Jesusta huchachinkapakmi fariseokunaka samana punllapika alliyachina ninchu nishpa tapurkakuna. Shina nikpim Jesuska kankunapuramanta mayhantak shuklla ovejata charikpi samana punllapi utkuman washikukpika manachu lluksichinkichikman. Runa karin ovejata maywan yallimari. Chasna kashkamantami samana punllapi kaqpipish allita ruranataka mandashkaka mana harkan nirkami. Shina nishpa Jesuska chay runataka kanpak makita chutay nikpi chutakpika kay shuk maki shinallatak alli tukurkallami. Fariseokuna chaymanta llukshishpaka Jesusta imashina wañuchinatami yuyarinakurkakuna. Hasta un killka katishun kunanka versículo 15 manta versículo 21 kama chaypika Tayta Diospakta rurachun agllashkamantami willan. Jesuska chasna wañuchisha nikukta yachashpami chaymanta llukshishpa rirka. Achkakuna payta katishpa rikpi tukuykunata yachachishpaka ñukamantaka pakta piman willankichikman nishpami mandarka. Profeta Isaías chasna nishka shinallatakmi chasna paktarka. Isaíaska payka ñukapakta rurakmi. Paytaka ñukami agllarkani. Payka ñuka kuyashkami. Payllami ñuka munashkataka rurak. Ñuka espiritutaka paypak hawapimi churasha. Payka kashkata rurashpa ñuka mandana kashkatami mana Israelkunaman willanka. Payka mana phiñangachu. Kaparishpapish mana uyaringachu. Ñankunapi hatunta rimarishkallatapish pimana uyangachu. Pakirinalla karrisutapish mana fakingachu. Wañunalla kushnikuq michatapish pay tukuyta mishashpa mandana punllakama mana wañuchingachu. Mana Israelkunapish
tukuykunami paypi shunquta churangakuna nishkami paktarka. Chinallatak kunanka versículo 23 manta versículo 33 kama mikishka katishun. Kaypika Jesús taka Belzebú diablowanmi nishkamanta. Chaykipami Jesús pakmanka supay hapishka mana rikuk mana rimak shuk runata pushamurkakuna. Chay mana rikuk mana rimak runaka Jesús alliachikpika rikurka rimarkallami. Chayta tukuy rikukunaka katunta mancharishpami kayka Davidpak churichu imashi ninakurkakuna. Ashtawanpish pareciokuna chayta uyashpaka kayka supaykunata mandak Belzebú diabluwan kashpamari supaykunataka lluksichin nirkakunami. Jesús paykuna imashina yuyakukta yachashpami kashna nirka. Mayhan llaqtapipish mandaqkuna purallatak phiñanakushpa chawpirikpika paykuna mandakushkaka chingarinmanllami. Mayhan pueblo kawsaqkunapish wasi ukupi kawsaqkuna purapish kikin purallatak phiñanakukpika chingarinmanllami. Satanasllatak llukshichishpaka pay mandakushkatami chingachinman. Ñukataka Belzebú diabluwan kashkamantami supaykunataka llukshichikun ningichikmi. Kankunapak yachakuqkunapish piwan kashpatak supaykunataka lluksichinkunari. Supaykunata paykuna llukshichishpaka ñukaka Tayta Diosta kashkata kankuna pandarishkatami rikuchin. Ashtawanpish ñukaka Tayta Diospak espirituwanmi supaykunataka llukshichini. Ñuka chasna rurashpaka hawa pachamanta mandana kankunapak ña chayamushkamantami rikuchini. Mayhanpish kari runapak wasiman yaykushpa imalla charishkakunata shuwasha nishpaka payta manaraq watashpaka imata mana shuway tukunmanchu. Payta watashpallami shuway tukun. Mayhanpish ñukawan mana shuklla kaqka ñukata phiñaqmi. Mayhanpish mana ñukawan tukushpa tandarikka ñuka tandachisha nishkatapish urata kanaqta kachashpa chingachikmi. Chaymantami kankunaman kakashna nini. Tukuy huchakunata phiñashpa kamishkakunataka Tayta Dioska kishpichingami. Ashtawanpish hucha illak espirituta phiñashka kamishkataka manata kishpichingachu. Runa aychayukta mayhankuna imata rimashpa kamishkataka kishpichishkami kanga. Ashtawanpish hucha illak espirituta phiñashpa kamishkataka kunan kawsaypipish shamuy kawsaypipish manata kishpichingachu. Ashtawan kunanka kishka katishunchik versículo 33 manta versículo 37 kama. Kaypika alli yura kashkatapish mana alli yura kashkatapish grano pukukpimi rikuna nishkamanta. Alli yura kakpika alli granumi pukun. Mana alli yura kakpika mana alli granumi pukun. Ima yura kashkataka granuta pukukpimi riksinchik. Kulebrapak wawakuna kankunallatak millay kashpaka imashinatak allita rimay tukungichik. Shungupi hunda tiyashkatami shimika riman. Alli runaka imapish allikunallata paypak shungupi wakichishka kashpami alli sumakkunallata llukshichin. Mana alli runaka imapish mana allikunallata paypak shungupi wakichishka kashpami mana alli millaykunallata llukshichin. Chasna kaqpipish gentekunaka maypish kachun rimashkakunataka imalla rurashkata Tayta Dios tapuy punllapimi imamanta chasna rimashkataka paykunallatak willankakuna. Chay punllapika kanpak shimi alli rimaq kashpaka alli nishkami kanki.
Kambak shimi mana allita rimaq kashpaka llakichishkami kangi nirkami. Shinallatak versículo 38 manta versículo 42 kamaka milagro rurachun mañashkamantami killkakatishun. Chaypika mandashkata killkakkunapish fariseukunapish mayjankunaka Jesustaka yachachik shuk señaltami rurashpa rikuchichun ninchik nikpimi Jesuska wawa millayta rurak waynayak runakunaka shuk señalta rurashpa rikuchichunmi mañankuna paykunamanka manatak rikuchishkachu kanga. Ashtawanpish profeta Jonás shina tukushkatallami rikunkakuna. Jonás shuk hatun chawlapak wiksa ukupi kimsa punllata kimsa tutata kashka shinallatakmi runa aychayukpish allpa ukupi kimsa punllata kimsa tutata kanga. Imalla rurashkata Tayta Dios rikuchi punllapika kunan kay punllapi kawsaqkunata Ninivepi kawsakuqkunami mana allitamari rurashkankichik ningapak shamunkakuna. Ninivepi kawsaqkunaka Jonás willakpimi paykuna huchayu kashkamanta Tayta Diosman kutirirkakuna. Chaypika Jonastapish yallimari willakun. Imalla rurashkata Tayta Dios rikuchi punllapika ura llaktata hatun mandak warmipishmi kunan kay punllapi kaqkunataka mana allimari rurashkankichik ningapak shamunga. Chay warmi ñawpa mandak Salomón yachaysapa kaqpimi pay yachachishkataka uyankapak karu llaktamanta shamurka. Rikichik chaypika Salomontapish yallimari yachachikun nirkami. Versículo 43 manta versículo 45 kamaka willakunmi mapayachik espíritu kutin imashina tigran manta. Mapayachik espíritu runamanta llukshishpaka shitashka pambakunatami samarinata mashkashpa purin. Samarinata mana hapishpaka ñawpa ñuka kawsakunllamanta kutin tigrashalla nishpami tigran. Ña tigrashpaka pichashka allichishka chushaklla wasi uku shinatami chay runataka rikun. Chasna kakta rikushpaka paypak yalli millay kanchi supaykunata pushashpami chay runaman yaykushpa kawsankuna. Chaymantami chay runaka ñawpa imashina kashkatapish yalli millay tukun. Kunan punllakunapi kawsakuq millaykunapish chasnallatakmi tukunkakuna nirkami. Shinallatak kunanka versículo 46 manta versículo 50 kama killkakatishunchik. Kaypika Jesuspak mamamantapish wawkikunamantapis mi killkakatishun. Chaypi kaqkunaman Jesus willakukpirakmi paypak mamapish wawkikunapish paywan rimankapak kanllapi shuyakurkakuna. Chaymantami shukka kanpak mama kanpak wawkikunamari kanwan parlashun nishpa kanllapi shuyakunkuna nirka. Jesus kutichishpaka pitaq ñuka mama pitaq ñuka wawkikuna nishpa paypak yachakuqkunata makiwan rikuchishpami kaykunami ñuka mama ñuka wawkikuna mayjanpish hawa pachapi kaq ñuka yayapak munayta ruraqkunami ñuka wawki ñuka pani ñuka mamaka nirkami. Pakichik kaykutinka Mateo capítulo 12 tami killkakatishkanchik. Shamuq killkakatina pachapika Mateo capítulo 13 tami killkakatishun. Yaya Dios tukuykunata bendiciachun. Kaya